Nalazimo se u jednoj važnoj lekciji, zove se Lenjeri vođice kao što ste vidjeli, ali u svim drugim programima, kada budete dizajnirali, vi ćete da naiđete na termin rulers i guides. To su dakle dvije različite stvari, a sada ćemo vidjeti kako su različite stvari. Hajde prvo da objasnimo što su vođice u Canvi, kako vam se one prikazuju i na koji način možete da ih koristite. Ja ću da selektujem kvadrat i pogledajte sada. Kada pomeram gore i dole, vidite da izlaze ove neke ljubičaste linije. Jako mi je bitno da sklonim ovo da bih vam pokazala prvi način pozicioniranja. Vidite kako je izašla ova vertikalna linija ljubičasta. Dakle, vi možete vaše objekte da pozicionirate u odnosu na radnu površinu. I to tako da ono sada nama prikazuje da se ovaj crveni objekat nalazi po sredini ove radne površine. I kada nastavim da se krećem, ova vođica pokazuje da sam ja ovaj kvadrat centrirala u odnosu na radnu površinu. Zašto su uopšte vođice bitne? Bitno je da kada dizajnirate vam bude sve usklađeno i da vam svaki objekat koji se nalazi u dizajnu bude usklađen u odnosu na tu površinu koju radite i na objekte koji su u njemu. Tako da ću da prijeđem sada na još jedan način na koje vođice rade, a to je usklađivanje objekata u odnosu na druge objekte. Hajde da probamo da posmatramo ovaj naslov i kvadrat. Evo, kada prevučem ovdje, ono mi pokazuje da je početak ovog naslova i početak kvadrata u istoj liniji. Ako nastavim da se krećem ka ovoj strani, evo sada mi pokazuje da sam po sredini naslova ili da sam došla do kraja. A kao što vidite, ova donja linija ispod, ona pokazuje da je moja donja ivica crvenog kvadrata po sredini radne površine. Ovo je korisno, evo, hajde da pogledamo recimo ovaj krug. Evo, sada mi je Canva prikazala da mi se krug nalazi u centru kvadrata. To su vođice. I one su u Canvi automatske i njih ne možete da podešavate. Jednostavno pozicionirat će se tako, to jest pokazivat će se tako u odnosu na radnu površinu i u odnosu na druge objekte. Ali hajde sada da pređemo na lenjere ili ruler. Šta je to? Dakle, vi možete da odredite sebi neke mere, neku mjernu jedinicu, odakle želite da vam započne recimo vaš dizajn. Da li se to odnosi na levu ili desnu stranu ili na gornji i donji deo dizajna, nije uopšte bitno. To možete da uredite na sljedeći način. Idete do datoteka, prikaži podešavanja, prikaži lenjiri i vođice. Sad, naravno, postoji skraćenica i ja vam uvek savjetujem da koristite skraćenice, zato što ćete ubrzati proces rada, a to stvarno znači Shift i R na tastaturi. I evo, dakle, da se lenjiri pojave i da nestanu, kliknete Shift R. Ja ću da vratim ove lenjire i da vam pokažem na koji način to funkcioniše. Sad ću da spustim samo malo. Recimo, ja želim da nešto dizajniram i da to počne, da moj dizajn ostavi 50 piksela. Ovdje se radi o pikselima, ali postoji druge mjerne jedinice, o tome ću nešto kasnije. I želim da tako moj dizajn krene od 50 piksela. Da, oni meni sad ovdje zalepaju automatski 45. Zato što moram još malo da spustim. Ovo je inače mana Canve, jer je jako teško da pomerate recimo
piksel po piksel, ali poslije ću vam pokazati kako možete i to, ili hajde recimo da hoćemo 45. Evo kada spustimo, on je ovdje isto premerio 45 piksela, evo želim i ovdje da bude isto tako. Vidite kako se nekako ljubičasta linija nešto se dešava, blokiralo je. Kako se pojača kada dođe na 45? Vidite. I pojavi se ta jedinica gore, piše 45. Ako želite da sklonite, samo ih, znači ovo je sve levi klik miša. Uhvatite i jednostavno ih pomerite sa radne površine i te će vođice nestati. Dakle, hajde još jednom da se podsjetimo, znači Shift R je skraćenica, da vam se prikažu vaši lenjiri i da se sklone. Inače, rekao sam malo pre da je u Canvi ovo urađeno sa jednom manom. U drugim programima imate tačnu opciju gdje možete po vertikali ili po horizontali da namestite da vaš rad krene od toliko piksela koliko želite. Mi sad govorimo o pikselima, zato što su pikseli, to je jedinica koja se upotrebljava za web dizajn. Nije jedina, postoje i druge mjerne jedinice, ali neću sad da vas zamaram time, nego tek kad dođe na red. Canva ima još jednu manu, a to je da vi te mjerne jedinice ne možete da podešavate sami, već su one nameštene u Canvi po defaultu. Naprimjer, ako budete otvarali dokumente ili neke druge dizajnerske opcije, oni su vam tamo sami zadali da li su to centimetri ili inči ili pikseli, ali ne mora to da vas buni i ne morate sad da znate nešto više o tome. Uglavnom ovo što mi budemo radili bit će u pikselima, tako da se držite piksela. I sad došli smo eto do kraja, da kažemo da je možda najbolja kombinacija kada dizajnirate da koristite jednostavno i lenjire i vođice zajedno. Evo kako to može da se desi. Ja sam spustila sud po 45 piksela vertikalno i horizontalno da mi ostane jednostavno prazna površina i sad želim da u odnosu na ove lenjire odredim centar. Želim da vidite kako se ono lepi, kako se ivice lepe za ove lenjire. To se u dizajnu zove snap. Oni se automatski lepe za ivicu lenjira. Ja kao želim da napravim tako neki dizajn koji će da bude dobro pozicioniran i raspoređen. Još sam ostala dužna da vam pokažem kako i na koji način možete da pomerate te, na primjer, ove vođice po jedan piksel, pošto ručno ne možete da unesete u Canvi, ali nadam se da će oni to u nekom trenutku i rešiti. Koristite zoom opciju. Ja je koristim naravno kao skraćenicu, tako što koristim na tastaturi CTRL i scroll. Dobro. I evo došla sam neki zoom od 500, što je stvarno mnogo. Vratit ću se skroz gore. Gledajte sada, tek sada kada pomeram, možete se vidjeti 42, 41, 40. Tek sada mogu da pomeram po piksel. Tek kada sam ovoliko zoomirala, mogu ove vođice da pomeram po jedan piksel. Hajde da se vratimo u ono što sam vam rekla, što se zove fit to screen. Ovdje je obeleženo kao ceo. Vratimo se tako da nam oko vidi površinu, tu na kojoj radim. Ja ću ići Shift R, da se lenjiri sklone, a mi ćemo preći na drugu.